Duar Amla constituency ang kang chucha teron arongalong surhinra cricket thomlapen kripli dihina ningkana farman council works pen kedeng rong kera klamalong kesengadim patang tedem. Difu Golf Boys Higher Secondary School patua klamalong kepadopon indeng sirkep Varsity Week Cultural Rally pen kepaju. Nuruddin Ahmed Senior Inter-District Cricket Tournament along Karbi Sports Association pen kachitoydun Karbi atimatum nong mekeba. Karbi prime time along pen kadokovi phantak kardom pajiriglo nonar jipon itha birtang ton pen Duar Amla constituency ang kang chucha teron arong along council works pen kedeng rong kera klam along kesang hemmati waiting shed kapang nijia phanpura kedamtang surihinira cricket thomla pen kripli dihina ningkana farman pen sai deng pang chenglo sita ningkan phop plengetlo lasi prabjin pen council kechari ke thekiringatum plasok ketang te hem puthot kachi ot thujia phan hadagaratum chuningri Ahem ke patang serak Japan pura hadak rod arlong cement ita sangti hayu ke wan etlo sita ningkan phoke blenga jo cement rod ita hayu ke heno et pusi hadak arat tumpen birta pachi kachini dona tenge bang society palang dun Japan council work pen SOB multimung henlo pusi rat tumpen pachini SOB multimung kajthana tenge bang society kapachun Japan council works pen sikal lak thotang ka panonglo sitala so ahem ke parjab Japan hadak arong arat tum ke parjab jiadim kachitonte dan ajab contractor rakam patang Detlo. Sita sikai sita bil matata ka chuen ipin lang si SO timong pen pherake karju chethan. Aglo ni tum han contractor bang nang ban pilo ita la hello asang tia bang la hello an ke semena ta pang peng ni tum hin government hin pen nang rapon theka son de la so kam bang pichun pithek bo son de ni tum bang ning arong palo. Aningkan wang son thak taxi piningta Karbi along Chanamas Council Hamren branch secretariat along thangthang li phain kora ner cap arni ingden toxic cap ru samsung sing ingti carly arni kachiki moduna biota katnis channel pherang ke hundor kropet biota na pali ada porphai choksira atujib apor em rup sing teron penja ponsi samsung sing ingtia kumlina long milur ke kai pensi kachiki mo jai mek pang chengpon la sopi hamren branch secretariat asai hemalong mai padu ponsi mai long prek jamani matu pen kardom kardia sai pachun ponlo porphai silkep apor pen em teron mai chapahen khu ponsi rat mai pita padu pon mai long west karbiang long adisi debokumar borwa pen danglong ongdung ke thegiding atum chitong tur mai long samsung sing ingtia kai la mola pen ahem adit alam khai hu chithan pon Ili Karbiang long arat ong dunga tumke Karlitang Samson sing ingtia menansi chini chot Bom sitame alang lia kaya la mulapet alang lisu tumalam ki kachini ne atumsi ki ong pusi iam teron hinpet lam the jai pon lasi ki bang jilang arnike chok limpen kachiki mo phan bor ipon lonang puta ningje lapen apor hot bamesi sai kamtin lapen hamphang song do ana tum sitame kachiki mo dun pedaphat klem nangji puta alang lipet ningje thu along chok na pugali behata itum aborar temen khai ta pulo Tapi non ke bang tujuh bang ke ahok lo, an ka bang to talong cocok ke, bayi toksi rai tim bang ke, ofisar tu mah, along tinta lalu akuran pat hormon tahok kadang kali tidak, alang itu mir jam tupen atu nangkok, bayi toksi rai tim, kan government tundat pukali, government tundat pukali, government kali itu tundat claim it, mana bang ke NGO do, mana bangga self help group do, kali ni tu ke angkang pensingli, udah pakrume. Difu Golf Boys Higher Secondary School patua klamalong kipadupon sirkep ang University Week pinithang thang ni pai ingkora ner kep arni cultural rally padupon si pajutpon tanglop si kadnis channel pherang kipen pirdanak pali. Assam University Difu Campus pen Difu Golf Higher Secondary School patua klamalong thang ni pai ingkora hini pen ni pai ingkora ner kep arni an ingdeng sirkep Varsity Week ni troxia praman kipadupon pinithang ni pai ingkora ner kep arni pajutpon tanglo kipajut arni cultural rally padupon si Difu hitiang kang pithe palidam si puthot patua klamalong palidam tu labang su cultural rally along methang department lapen methang pindeng sumpot chipindeng pensi cultural rally aliralon pen pipon lopusi birta longdun এই শোভাযাত্ৰাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ ছাত্ৰ সমাজৰ মাজত থকা বিভিন্ন সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনছ কালচাৰ এইবিলাক আমি দেখাবলৈ যত্ন কৰোঁ একে সময়তে আমাৰ যে ঐক্যতা আছে এই ঐক্যতাৰ জৰিয়তে আমাৰ ঐক্যতা আমি দৃশ্যমান কৰি উঠিম আৰু এইটোৰ জৰিয়তে আমি
আমাৰ ডিফুত থকা আমাৰ ডিফু চৌহদ আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা গঢ়াৰ কাৰণে এক প্ৰচেষ্টা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি প্ৰতি বছৰে আমি এই ৰেলীটো সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ Namalam sopor pandhina pharman birtaming tomanik sena Kaziranga English Academy future flourishes here. An English medium, co-educational, fully residential 10+12 school affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for classes 3 to 9 for the session 2018 and 19 for class 11 from April 2018. Opposite ISPT Garchuk, Guwahati 781035 Assam. For more details, you can log on to www.kazirangaenglishacademy.org or you can also email at the given address. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Oi lagi ahiring tangrak anlo ong dunga tuma pran kedam ta du ta haipo nonjong itung ge hambich kim je phansi ji tham bom lo nongi prai tu duk lo nilita hemgimi kim bom lo sita lahala ben asapta nili matha the athema nili hemalo extra kipi dundo athe nili hemgi kimalonge tata discount sd bar pensi kim ponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontang lo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang Karbi alang Teso alang, kecu ajang tu, tarmit aduk, telua kreng, chitro dola, uktor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihanamo people thought beer talong bangtulo. Assam Jatia Badi Yuwa Chacha Parisharatum Chipatir Pipan Pini Thang Thang ni Pine Kora Ner Cap Arni Ada Por Pai Cap Apor CCI Theng No Along Ru Samson Sing India Kumlin Along Mira Lek Pa Ipon Derapi Milor Lapen Dhup Kai Ponlo Lapen Minute Isia Poran Ing Samri Pen Chikimosai Pado Ponlo Karbi lamet amaya bidi sarbari ing tipen kache phaim phu pon amai long AJYCP amai phu jitu phu kon pen alhui ke pachinia por enlo alhui sarpa man pen rat side klembang dulal datta thaneshwar nyok ampeshwar chetia horen ingti sarat bela pen man pen ke dotum chetong dun mai kang polun bormanthi cases unit atum pensi lunsi pangcheng ponlo mai the pialam horen ingti pensi thanlo mai lo kachtong alhui ru samson sing ingtia kailamo lapen alangli karbiang long phan ke thenai lapen kating niun epin ason lake karbiang long district ekewan pialam putaksi lam than pa jermirinti lasipini arni karbiang long angkang piarat ki ong do atum pensi chikimo pon asonte mesenju lapen prek jama khailam alangli ke klem pite kang alam hai hui klar dak pen than pa jermi ponlo NFR Playground Maligaon along Nuruddin Ahmed Senior Inter-District Cricket Tournament 2017 lapan 18 ning kana baha thang thang ni phaing kora truck pen ni phaing kora truck si arnian ninia pharman kachipate padopon long karbiang cricket team atum nong mekewan Nuruddin Ahmed Cricket Tournament kachipate kebadopon along Karbiang Sports Association pen kachitoidun Karbiang cricket team atum nong mekewan ninia pharman test match along Karbiang district lapen Lakhimpur district angbongsi pathu ponlo labangso ke pathu along Karbiang pharman sar klim terang pensi ong nuaran NC chipahai ponlo pusik birta riptun long
Karbi prime time abir tabang kila pasikang ton poriklo dome thakme korwang thu